pošto je nova godina i ukoliko imate više članova porodice koji bi hteli zajedno sa vama da krenu na to intelektualno putešestvije pred kraj godine ili početkom sledeće ili kad god vi to želite, imamo neki porodični dodatak. To znači da postoji mogućnost da ne dobijete samo jednu licencu, nego da svaki član svoje porodice dobije licencu za sebe. Svakako sve to ne morate da platite puta x koliko imate članova porodice, nego imate neku simboličnu doplatu od recimo 15 € koju doplatite i onda dobijete licence za svakog člana porodice. Takođe, u okviru tog dodatka imate i program koji je za decu od kad nauče da čitaju, recimo od 8. 9. godine pa do 12. odnosno 13. godine. To je kurs čitanja za decu koji se zove Tesla Kids brzo čitanje, gde deca takođe mogu da se uključe u usavršavanje tehnike čitanja i fokusa još u tom ranom uzrastu. Svakako, deca već od 9. godine mogu da prate i mentalne mape i tehnike pamćenja, tako da dobijete jednu onako prilično solidnu platformu koja može da pomogne obrazovanju čitave porodice. Eto, ukoliko ste zainteresovani za taj dodatak, slobodno kliknite, to je novogodišnji poklon nas ka vama, tako da ne morate da kupujete x licenciji za sve članove porodice, nego uzmete jednu i dodatak i to je to. Vidimo se ljudi na platformi, srećno vežbanje, slobodno pitajte što god vas interesuje, to je to. Ćao!